ka moteng kudu-kudu ditho tsa go swana le bopopelo mola lerumo la banna le lona le kgona go thuša motho mo dipsiong gobane go bohloko ntate ka kapa o kry muswa e sa le monnyane mara a tshwenya ke dipsio then lerumo le la banna le a cleana le di baba gona mo banneng di a cleana gore banna and then ba be gabotse kudu-kudu bontate ba le ba tenolang thaba la mmatlana go tlogo go le boimanyana tšatši le lengwe o kry le gore o sa le muswa and then wa makala gore kganeng ge kere ke ya go bolela la mogekolo wa gešo ka kua go apala and then o kry mara o sa le monnyane goba o papa ba bagolo mara le thuša kudu-kudu mo tabeng ya maatla gore ka gae go be le lethabothobelo lerumo la banna lapa le bose thobelo sa tokološi ya mongaka a re bolele ka sela sa dikgwebo thobelo ke batho ba bantši kudu ba e leng gore ba na le dikgwebo tša bona ga di sepele gabotse ba bangwe motho o no dula ka shopong ba motho mongwe wa kry a rekiša se sengwenyana mo e leng gore batho ga ba reke go swana le ko ba rekang go gongwe taelo ye wa netefatša gore ge motho a ka e hwetša mohlho mongwe a re motho o na le shopo a re mohlho mongwe motho o na le shopo goba mohlho mongwe motho o wa rekiša ga e rekile re a mo netefaletša motho gore ka nnete ruri wa o tla hwetša di-custom yona ke nnete ka lebaka la gore taelo e ntate ka kapa e rilwe specially and then ka ditaelo tše e leng gore ge di kopantšhwa be di kopantšhetšwa lebaka la gore motho a kgone gore ga ne kgwebo and then kgwebo ga gagwe e kgone go ba le matlakgogedi gobane go ne le batho ba bantšhi ba e le gore ba ne dikgwebo di agilwe gabotse di pentilwe gabotse di ne stoko di gabotse mara wa ka la le gore bothata ke gore batho ba palela ke go fihla mo lebaka ke gore go ne le se se širago batho ba ge ba swanetse go tla bjale taelo e ya business e thuša gore and then ge e le gore go ne mo go širegileng e a širulla thobela lerumo la banna ke kwa o bolela ka baswa ba e leng gore e sa le ba bananana empa šetše ba palela ke go lema wa ba re ba lema ba lema dipanka sehlare se sa lerumo la banna le mongaka se ka kgona go thuša masogana kapa bontate ka kakaretšo go tliša lethabo ka gae le thuša bontate le masogana gore ke gatelele mo masoganeng ke lebaka la gore re kwa dillo tše ntšhi tša masogana bo abuti ba rena bo morwarre ba rena ba e leng gore ge ba re ba lema go lemega dipanka ene tabe bohloko kwe e sa le baswa lebaka ke gore tše re di jago matšatši a goba tše leng gore re phela ka tšona kudu-kudu bo madila di feletša di distepa mo go bona and then o kry le gore ba feletša ba lema dipanka mare e sa le ba baswa bontate ke batho ba e leng gore ba godile ba bangwe ba tshwenya ke dibabo mo go bona taelo e a thuša gore bontate ba ba tshwenyago ke dibabo and then batho ba kgone gore e ba batho ba e leng gore ba ba le maatla ka mo and then ge ba lema a re ge re tswalela nna le wena re bolele ka Z2 thobela ke kole o bolela gore e ka thuša batho ba bomme tabeng ya bodibabo tabeng ya gore mohlho mongwe o kry-e motlhapologo o na le monkgo o mongwe mohlho mongwe o sa kgatlhišigo o mongwe o botšiša ka taba ya letlhapo la matšatši kore matšatši a gage a letlhapo gore ge e ka ba mohlho mongwe a mosokodiša ga a tšwe ga botse ka nako ngwe a tšwa o ka re a kgatlhilenyana Z2 ya kgona go tsena ya thuša fao ya kgona go thuša ka lebaka la gore a kry nto batho ba santse ba itsebe ke gore letlhapo le se ke la ba gabotse ke lebaka la gore dibabo tše ntšhi tše batho ba neng le tšona and then le madi a e leng gore ga a sepele gabotse mo mmeleng jale Z2 ye ya kgona go thuša kudu-kudu le menkgo gape bo sesi ba bantšhi ntate ka kapa ka gae goba dikgaetše tša rena tše ntšhi masogana a palela ke go kgotlelela ka lebaka la menkgo e leng gore e gona and then taelo ya Z2 e kgona go thuša gore monkgo o tloge mo mothong and then motho a šala le gabotse thobela a gone molato mongaka re a leboga re lebogile kudu a re tshepe gore batho ba kwele ba tla tekirela di-product batho ba bomme ba kgona go thušega batho ba bontate ba kgona go thušega le ka malapeng a ba kgona go phela ka khutšo thobela thank you bošego le mosegare